हाय गाइज तो फाइनाली नुआ ब्लॉग आसी जाइए तो एबे जो मैंने नुआ आइचंती से मैंने लाइक करंतु शेयर करंतु आउ सब्सक्राइब तो निश्चय करंतु प्लीज आउ बेल आइकन टी ऑल कर दियंतु आउ आज तो शिवरात्रि चलन देखिया दीप जालिया आउ देखिया आउ कौन करिया सेठी एंजॉय करिया तो वाच करंतु फुल वीडियो मोर प्लीज। तो फाइनाली गाइज आम शिव मंदिर पलि आइले एबे देखंतु कोले भिड़ होइची तो देखिया एबे चलन देखिया कौन हो आगू आउ एबे तो देखा हो भिड़ कौन करिया हाँ चलो बाप रे केते दीप जलाउछंती नाइस आमे तो कहीं जलियार नहीं कौन हम बुलिया ना रास्ता साइड बारे ठीक टाइम को भाई माने भी देखाए गले समस्ते तुम भाई पेंट शर्ट पिंधि क्यों हिला डाला ना प्रबल पूरा प्रबल गाइस देखो पिलाटा कोले अनुज मते कौन है ये लोग कहां से आते हैं up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. केजे भिड़ लोक मैंने ठाकुर दर्शन करें केजे भिड़ कर रखिंट I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you,
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. जो मैंने नुआ आइचंती आउ वाच करचंती वीडियो ताकू धन्यवाद। आउ प्लीज सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, आउ लाइक करंतु। आउ देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। सती समय बाय।